putri family rokon karya le hiburan iksan samangken karepungan kerbian torok dari lauk le torok dari Iksan ke Haja Nur Hasan. Hah? Siapa nang tuh nggak boleh? Oh iya mah, iyo. Cakna tadok buru, cakna tadok. Jok mulai kali cocokan apa pun beda. Jari ya, caknya mana lah. Benih musibah tak langkung jak musibah anika paparing nikmat pasirasianya mas atmuni ini lisanita atmuni tak langkung kebayang onsoon torjugan bunga wong kuda Bapak Iksan sareng juga Haja Nur Hasana sesabisan sareng Asmawi Nyonya Hosnia pada kak Dima biasaos yang pun dipanggil Atmoni sareng juga Lisa Neta Puspita Sariwangi tak langkong manabi andi sandal bek locer kalecen oper gelu tina teka tak tengki ada pola nabi lekare bobini ngajir bat tak kira laju tolong ben laki anten ya bos perak. Bodoh dimat mau nih kana. Dapat kendi kan? Iksan, ngecoba pencum kali. Bagia ka senang dengan kali. Sekek tak kacator lomam paipon bapak tuan rumah sampun dan tidak mandeba agung. Kacator manggen. Rabu wepon sang dewa ruci punika depdok Pasimon Agung lampai ler kelap anam bring brakso banyu emas lo mampai mon Iksan lek Haja Nur Hasana dule bunga seneng tade pade bila apolong maranik go bunga nama tade pade tolong aki bala tolong aki kaula Iksan Haja Nur Hasana le tolong aki belum dule mangkate bule mangkate pas seperti kapanare male adik laki orang cara bule nikah kerja cek rajana akarja nikah cek rajana bunga nama tado pado le retan Iksan tak bener asan satontok kelar akar kelar akar
Rowak syuting Wijaya Rekod. Pas syuting Wijaya Rekod. Aneh kok hiburan Putri Family. Ayana Lilis aja mangi sae keden kok. Aneh kok ayana Lilis Lei aja mangi sae keden segenteng. Majari rukun karya Pak Malem geniko benyakna Diang tepon etekan. iya Sadata andi otan tak andi otan. rukun karya Pak Malem atau pang tanda duaan ban gelandangan Pak Sakang dari Estone setejena pempada kompa. nape pole rukun family bojori kia Bila ninggal sate jebele bagus adek kok Mak Haji ngejoy pot kejuken. sing ngambek tamu ini kon ampeten mulai gelok Sesarengan ngestuaki Lei. saking dari bungana kerjana tretan iksan. ko besana bila ngabesalera anako Ini kok tretan nawi senuntuk nyocok itu. aniko tak langkong jak geluk kerem amain lagi on tak bisa amain bun banyak geluk saya nyocok Putri Family amain tari banyu emas kok Nape polele Haji Kipnawi iya Haji Kipnawi Sanonto aniko beda Asmawi Hosnia mentek eti kampung ada iksan akar jemara aniko mara aniko beombak tanah pelina tak bunga ase berembang dia tepon elakon tepon elakon aniko le tarina Putri Family cecina pon eka puli cecina pon eka coba tepak kulin Alisa sepisan pada apot dah ngabes anak tatona pon pada seneng ko besanga bestang tengah rokon pewaras senesan pantati sele lei sepisan saling pusing rawa orang se seneng le andik pisan bekto sanunto rasa buka tade pade elir geni kok tangkeng elir cak anggap orang apisan pada anggap rek ataretan rek ataretan oh la 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 pisan pada ngodelan iksan ayana pelas bawi ayana akil
hubungan seneng tada pada sia agen Dibalik cer menarmu keiksan karena bersama abes sekini ka iksan bunga tada pada ngabas dari manarmu ke teti ya sampun ruak-ruak pisan lagi asmawi ayana adi nyapa makan warga kali pun bener selamat datangnya Torinongku asimba ayana ulit majari rokon karya nyainana ulit juga nyojo epes bagus pada lau ayana ulit ayana ulit majari rokon karya kene kok Bu Habi nyojo EPC pada lau Bu Habi ngajak juga akar Yeay. ulit ibu pet dolekor manarmu ke Bangara sehingga 5 menit taki perak senang tengi cocok epa embuah jet epa embuah dia kan autang mata kasengi cung gue selak nyempelak gue dua pasti gue kirim jara jari ratin tak ratin yuk engkau kane sereja laju perak beri salam bersih biru arena empon panas bila ngabes arek-arek komoka lepon kare bungan sekak diintop pangan tiga pon Rato Jeti lu kolek nawi ben iksan wi kolek nawi unta lagi tibi takut ekalak kanjana korupsi kapi bolana lah bagus iksan kolek nalek lah sip dia bagi kaidah korupsi me epanyal tersampan dekik mulia bolana kabutuhan terus mentubi-tubi pangapora mong kudak simulnya Bapak Kelebun Haji Pathor siampun alongku nang ebaba kong langkong juga setuju siampun alongku nang ebaba bedekak matrawi juga nak yana silmi beda sirat setuju saya tak sebut benih karena keagungan tapi samakin ampun dapat dek bektepon ayak talu lo mampepon pada ngodana iksan sialah jangan kok ngojak candi boleh cara beri napa boleh tretan asmawi bila cara niko tento pada sempurnana Haja Nur Hasana kiba misep muni sebut Nur kiba misem tak percama panjenengan andi janji husnia nika iksan ben pisana bila Haji Nur Hasana geni kok ben husnia asmawi maksakan dari terang sanata tentu pada jangan niko lilis dokter poreng gili pada tak lepan apa janjina eka janji pada tepe
Bila lilis majari rokon karya bendukun pamili. Pada tak lepas apa janjina Seeka janji pun pada tepe Pun pada Anik kok mamana tias majari rokon karya, mamana romdan majari rokon karya, mamana kulit majari rokon karya, borompa amili ya role nai. Ayana pela ayana akil Aniko sesapisan Sompengan ma etarema le sakalang kang lepo pangistona. Acar cek bungana Pagar ayu pada ngirem le pada ngirem. Ngabas lapalap cek banyak bungana setada pada Jauh semak pada depak pon pada depak mamana wijaya. Along apolong pada putri famili Putra Madura Wijaya rekod Ani kok nyonya Ernawati nyonya nani kok sairi Raja Putra. Tapi boleh geniko mama naji kasih lain tak sebut benih keagungan keng panglik. Treten iksan le pen aja nur sana du asmawi ben hosnia aniko dungan Adik kok mama Rafaun mama Hoirul atau Cecer Rontong? marah anik kau iksan menteeti kabungan Mantati kabungan ngabes anak niko ma atong rontong. Lepelepan pada datang aja nur asana tiga pada datang Ngireng sampung pandu aipon lepelem Bapak da Fikri ojo neter tak torona pole esak seekar janatika aja nur asana esak se ben Raja Putra inaungile Raja Putra teka hajat tika pon teka cet niat tema pon pada teka mari pada tengrokon karya rokon karya Aniko bini anta pakala kala ke Aniko esak seeben tiga serangkai tiga serangkai bini anta pakala kala ke an. Yuk Fitri kadang itu. Sabisana bila acara cacar senang bunga tada pada Iksan ben aja nur asanale sanunto akarja lepala naniko ngakek benya nakun ongkun na banyak ranca aja norasana kare bungana ngabas lepo pada aku pelan-pelan dimin kaum epu pelan dimin jeng sokaso jeng repu tiga serangkai osnia
tanto Haja Nur Hasana sapisan ben asmawi ayana agen Hosninya mamana agen Kerasa sama kena pada bunga bila ninggal sabda jawaban pada kompak putri famili pantati saksena Guadana putra Madura Asam putra Madura Terok putra Madura Keseteng Wijaya rekod Lihat depan pada Eka Puli Pas Suteng Wijaya rekod Tanda dua idakan dan Fitri sama Sona Panas ere Karjana Iksan oleh Sampurna Malar moga salamet Malar moga ayana bela salamet Yuk tadi lauk boleh kau tertalasa tetiset teng sesa pisan ia pasaki oleh pada rokon akong kok sedari kali anget eka bunga samangken bila pun pada along polong bila pun pada along polong Aonjen le aonjen bunga na tade pada bunga na tade pada Haja Zainab Sani lana pun pada kompak pada kestu Aonjen le aonjen aonjen le aonjen Tonggeng ngayul giulen Tonggeng ngayul giulen Tanta pada eka perak lepena marga iksan sama tak lecer janji Aonjen le aonjen Lepon pada aonjen pada parak sateja penuh marga iksan aja terkasana Mama Nanovi semakin tak lecer janji aonjen le aonjen Adik kok mama na titip tapi boleh nyonya na Ateng Jagat Raya Bila sesapisan pada ajajan Nih kakek Jung seneng tada pada Aonjen le aonjen Ani kok mama na maman le Ani kok mama na maman pada alom Jung arwah Kak Iksan Haja Nur Hasana seeka niat pada Aonjen le aonjen aonjen le aonjen Ani kok beden Asmawi pisana Niko Iksan Biba bukan lebun ita pada ngirim sakalangkong pangista
Mamana Wiwin datang dari Niko Bali. pesan Iksan dari 3 serangkai segenteng Usmawan ayana tias majerena rukun karya Larang rukun karyai di Maule PC Bojori. Cukan dari ayana ulit mulyati majerena rukun karya Ishak cuken ayana romdan majerena cuken rukun karya Pada pesan dari Isakle sakalangkong sombengan ebon etarema dari ayana wiwin mamana wiwin majarna ida kendel jukan fitri masalah Anika mamana wiwin abareng 3 serangkai mamana putri tak gading kelendak akar jati kamak cek rajana aja nur hasana cek rajana karjana ni kok tak ke Asrawi pas apolong tika aja jarbenpi sana asmawi aya agil ben mamana aja nur hasana mama ni kok Iksan akar jemak cek rajana bunga nase sabana tade pada lebo dosa kecok gelu terus Ruak lilis juga Anwar iya kok Majari rumah Pak Ompat Iksan ane kok nyonya sahuri pada ngirim Sumina pada ngirim Ruak dan sulit juga kita Majari ruka ane kok le mamana bisa le sakalang tong lebele balong tuna Rak mama nariko mabali dekat Wak mama nalesti mama nawawan ane kok Iksan aja nur asan Napi boleh wak bukan ribut kita makasih Sebisa juga namun apa dengirin Bila kak mulai sakina Majari ruka arasa kiamat bila jabok karjana Iksan go hah berhim ngicung him pada ngalak paket him Sakalangkong satu pele atas nama Tretan Iksan Tretan Fatnale juga pangeran mabeli tangga mama Nanita juga mabeli tangga mabeli tangga
Ngro Cipapale Jukan Mama Nandra Ani kok jukan pangirat Nabe polemis nawian Mama Narahman Jukan membeli tengkang Lekar jana Nur Hasana banyak orang asragam Tiga serangkai Mama Nabias Mama Naudi Mama Naramda Pada majari rukun karya Pon pada ngirim Esak se esa tejo kewajiban kewajiban latihan Sabala niko padangka Nanda agi esto katika Mama Navela ampisan telepon pada ngodena pada ngodena mana tadi pada Aniko dia pada Mama Nafir mana pada boda Mama na Isnaini andek kok le asnayatan yasnayatan niko pun ngire niko Yasmayatun Mama na Aulia Ate Mama na Vicky Mama na lalapon pada ngirim niko mama na pina Aniko anabon Mama na Vina Cipapa juga na pada mare ngirim Mama na Alvina calon karjo Iksan bersama Haja Nur Hasana Asmawi bersama Hosnia Ruang pada Mama na Agnes Mama na Nisa Napa boleh ruang wiwi na putri bani Mama na Irwan Mama na Siro pada ngirim Mama na Najwa Sakalangkong Nape pon lewat lilis Laban Anwar Adek kose majari Berkarya pak malam Bila dai suni Tento laban kidang Rukan karya Tento niko dumana Khalifah Imam Majarana Ida Fitrianto Lilis Bahyanwar Majarana Rukun Family Pak Mata Dai Suni Balkida Maruka Ruwa Bulan Dumana Mafarisi Indaruka Munawi Saida Majarana juga Rukun Nape oleh keruak tretan parisi Juga majeri aniko
Majari rukun karya Arwah asan peneroisir Majari ruka Ci ajoy ci papa Majari ruka Kendel masola Usawan jenar Iis ruwa Gadis Fortuner Majari ruka Mulyadi berasos Majari ruka Ishak berkukul Majari ruka Deko Anwar Laben Lilis Majana rukun karya Pak Malam Bagi Suni Laben Kida Majari rukun Dumalem Isile Majana rukun karya Deko Butawi Bersakria Majeri ongkos salotro Atromo Banani Majari ruka Iswan Honi ruka Rasid Ben Anissa Juga Majari rukun karya Hosni Ben Uul Majari masola Satengah lusin Wabi Ben Raida Majari rukun karya Arasono Ben Nini Cahaya Bayus Mama Narfa Mamat situ baik penebak mai Majari rukun family Hosno ban Hosni Majari ongkosan rukun karya Doa bodong Aci Esan Ben Haja Dewi Majari ruka dukakan Kosma Ben Mandawi Majari masola bangsa Waktu Nabi Majari ruka Arwah astrono berdiri Saya mandiri kembali Met ajukan Majari rupa Arwah osno Majari rukun karya Aci Taufik Haja Nawa Majari kendel Pak Mas Kiaban Arman Majari masola waktuan Isma Benadaini Majari masola ruwa Dungan dua Papa Ben Edi Majari masola
rokok surya du empat Kosma ban hobi majeri ongkos sakendel Sulis ban santosi samual rokok surya papa ban risno ruang dengkang majeri masola dua ruang haji desoi juga hanya papa rukun karya Sadia ben arman ruak majeri masola duaan Amsia ben sono majeri ongkos sama sola anto sakalan kong lebe-lebang tak langkong anyona saporade ka kaum bapak ki kak dinto bini ana sateje jaebon dadi motor saya bisa ke langkong Segumis nggak takut motor saya